Bada? Entar orang yang setidi. Teti benih nolong nang ali kuburan guntar ngakan wah. Semua orang ngakin telecor coba. Ya ngongguan bener. Karena datang mayit numpak mobil masa depan, saya mengatakan La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mayit dapat meresetkan budi, janganlah kenyang. La illallah, la ilaha illallah. Padahal kenyang, tak mau ban. Dari wakil cukup ni. Di rokok ban. Ki merokok ngancak. Amole. Paling bajan bini tang lima. Ngali kuburan ngali apa? Tak bentar ngakang. Masuk. Berde sesedika. Sip. Mau dah sip dia ini berarti benda namu sudah tak jongocok. Banja tak ada kau dapat lagi ayo. Kewajiban kereng mati ni kesetong mandiin, bener. Dua mengkafani, bener. Telok menyolati, bener. Empat ngubur lagi. Mintar ngakan ada sekali tu. Lema tar ngakan ya ada. Allah, mayit ada pak ni ke masjid, ke musola ke masjid siapa jangan lagi ya. Baik kocak, tori siapa jangan. Najis ke? Najis. Parawan mun sedewen buka kabeh kok. Bangun zaman deui jeung kiai mak muncul ban. Najis ke. Oh nih mun setanian banyak orang keng senyum banyak ngaki berakun desap. Ya Allah, bah ngocak. Tak tahu siapa jangan ke? Ikuti berikut ini. Ya, amin apa kau mau? Mak tetemu buat jemaah kata dia. Hari apa je? Wan bini anjar norok jadar meleter apa je? Nah, nang yang dapur baik. Lagian, halo, sahabatku, bestiku. Bestiku, lihat diriku. Di mana berapa tinggi? Ya, membahas bajang terbiasa sesat kok. Sehingga pak, biar menyom bajang lagi mayit jago rokok, menyom bajang lagi mayit jajud sujud. Ada rukun dan sujud dah. Sehingga balap mahelam dia. Rukuk Allahu Akbar. Bajang mayit dah rukuk, bajang mayit dah sujud. Sentanya lagi, rukuk ban. Ya tu sana deh. Tidak tulisannya sana ada rukun. Ada ya? Mari dek. Penganur lagi. Penoro ke penonton. Tadi enggak? Sunni, tak usah bahasa Arab ya. Tak kau nak ngerti kata roh. Ya yo, Pak, Bu. Nih, lihatin. Agar tak lemah dermian. Allah, agar tak adina. Gula niat apa jangan aki mayit kat dintoh 4 kali takbiran. Makmum dak ka imam gaisa. Akbar. Faham? Banyak jangan betul Pak Ibon. Napa saya baca ke? Takbir pertama macam Fatihah. Hafal? Mentapal mayu mulai kan. Ada siapa jam berarti mentapal saja. Fatihah, Rabbani amin. Allahu akbar. Pamaja solawat. Solawat embian terserah. Yang ada solawat terserah. Solawat gampang ya, berasa nyaman. Solawat yang tahiyat akhir bu, Pak, bu tak boleh jangan. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad